Umurya mbere zarifasha gukora Imana neza nukumenyana nayo nukwibwirana nayo kandi mukagira ubusabane mukagira ubushuti bw'imbisi uzugendana n'Imana usabana n'Imana aule mwevu yatapita Imana Yesu tumaini langu erikuwa na Yesu uliko vyote abanyamugisha n'abamenye Imana bataribangikanya n'ibigirwamana abo bamva amazina yabo yaranditse iyo mananje ibayambarirwa mu gicumbi ibayanura imvura iguye bwihunge uko n'ukuri ijambo ry'Imana yanje ngo yakiriye Yesu k'umwami n'umukiza afite imyaka 89 98 nako ngo arakizwe ngava ngo Mana ko nkishijwe shaje mfite imyaka 98 niki uzorubukana njewe mwaje bunavyo ngo nushe sinzi umusore ngo bigeze kuvuga ngo aravuga ngo baravuga ati abantu bamwe bazobabwira mu ijoro ngo badafite abene ngo nakandi nakamwe pi ngo barahonga ngo azopfe kurigeramo ngo ruffe kurigeramo yewe none koroneri yongana na kaporari tuzokunda tubona turahamwe haleluya Bwana Yesu asifiwe sana turahamwe uwo mukecuru ngo ararira cyane ngo abwira Imana ngo Mana ko shaje kandi nkaba kwakire nkaba nakira umwami Yesu nkaba nkishijwe shaje uko jezo rubukaniki ngo arabwira ngo umutima urabwira ngo naza agenda mutegenge ziwe ngo azaje kushana ibyo kurya kwa muganga mutegenge ziwe ngo yagohaga agenda akaje gasura agenda bukeye umunsi umwe ngo yaje kwinjira mu cyumba kimwe asanga mu mukobwa w'indaya wari warwaye kanseri wari ugeze kure cyane ngo aramubwira ati uyu nguyu uzomugaburira kandi zoza mubwiriza ngo akamuzana ibyo kurya umunsi wa mbere ngo aramuzana ibyo kurya aramubwira ati akira naje kugemurira none uriki ariko nanone wakiriye Yesu k'umwami n'umukiza ngo iyo ndaya iramutukira amuga ati genda uzo wambwira n'imyabaka ngo aragenda aramwihorera umunsi wa kabiri arazana ibyo kurya ararya ngo mara kurya ariko ga wakiri kugeze kure tuwo kwakira umwami Yesu ngo aramutuka umunsi wa gatatu nuko nguko umunsi wa kane wa mukecuru ngo arananirwa arasiba wa munsi yasibye yandaya niwo munsi yapfuye ariko iye gufa ngo akaba hari umunasi wageze ugwita kuri uwo mukobwa ngo ari hafi bwiho egeze kumva ngo kuva ayo makuru uko mukecuru yahabwira umukecuru wa mukobwa ngo ahamagara wa munase ngo aramwe ati nkuza ngaha arazana mwegera ngo aramwe ati nubwo ngiye gupfa hari umukecuru wageze kugemura ngaha kandi akabwira umugabo wiyete Yesu none nategereje kwaza ngo mwaturire sinamubonye none ugenda reka ngwature ugezo mubwire naza kuza mubwire ngo nemeye kwakira wa mwami Yesu ageza mubwire amen aramwakiriye aracikaye bukeye umunsi wa gatanu wa mukecuru azana ibyo kurya ashitse kuri cya gitanda ngo aramubura abura wa mukobwa ngo abaza umuganga ngo mubaze ntemenye ibyo ashobora wa munase ngo wari wageze mubona ngo aza yirukanka cyane abwira wa mukecuru aramwe ngo wa mukecuru we humura ari nkomera kumeza nkubwiye wa mukobwa yaracikaye ariko hari amakuru meza nkubwira yarayakiriye Yesu umwami wageze mubwira umukecuru araneze wabwira Imana ngo Mana we Mana nubwo wacuri umunsi none nanje mfite bwibura umwe nzorubukana imbere yawe umaze kukwigiza bangahe wabwirije bangahe ni bangahe bazorukubanije uzorubukanije Bwana Yesu asifiwe amen mashimeshi kubaririmbyi Imana bagire neza baho umusomyi cyane some ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice 9 murongo wa 4 niwo soma hanyuma ndaje gusoma n'ubundi nasubira inyuma sinzi ko rufite bibiliya nani nyarwanda ngo tufashe gusoma weze microphone yego basoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice 9 murongo wa 4 subira inyuma usome igice cya 4 umurongo wa 35 9 murongo wa 4 kwiriye gukora imirimo y'uwantumye kwiriye gukora umurimo y'uwantumye hakiri kumanywa bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora amen subira kuri 4:34 ubwo ubutumwa bwiza bwa Yohana n'ubundi 34 haravuze ngo Yesu arababwira ati ibyo kurya by'abana ni ibyo kurya by'abana banje nugukora ibyo wantumye
ashaka. Ibyo kurya by'abana banje no gukora ibyo uwantumye ashaka. Amen. Amen. Mana urakiranuka kandi wuzuye imbaraga Kaloke. Ndagushimira kuko umugoroba mwiza tubaye imbere yawe Mana. Suko turi beza mwami databuja n'ubuntu bwawe Mana. Turagushimye kuko turinze tukaba tugeze imbere yawe. Kimabaze no tukazituye mwami databuja kandi tugebwana ijambo ryawe. Twe kuvuga amagambo yacu ntayo dufite yafasha ubwoko bwawe Mana. Reka duhindura impanda kugira ngo nawe tuvugiremwo natwe mwami tukuvugire mwami Yesu. Nabumva nuve nawe kuba amagambo yacu uva amagambo yawe zose bikorerwa ngo ngo izina ryawe rihabwe icubahiro none niteka ryose kwa Yesu mukiza wacu niko tubisabye kandi twizeye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nejejwe n'uyu mugoroba mwiza Imana iduhaye. Imana ibikoze ihabwe icubahiro. Ubundi kandi ashimira koko uyu munsi wa none twabonye mwanya mwiza guterana ko ari abandi benshi babyifuje ntibabibona. Abandi benshi ntabwo bameze neza n'ibibazo byinshi. Abandi bagize ibyago aho bose nta kundi niko bimera mu isi ariko tuzi ko dufite iwacu. Paulo yabivuze neza nkunda rya jambo Paulo yavuze. Yabwiye Abafilipi aravuga ngo naho twebweho ngo iwacu ni mu ijuru. Ngo aho niho dutegereje umukiza wacu ngo azava aje guhindura ngo imibiri yacu yo gucishwa bugufi ngo akayishushanya n'ubwiza bwiwe ngo kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwikandurira byose. Rero ndashima Imana ko twateranye. Imana ngo ijuru ihimbazwe. Kindi kandi ndashimira umushumba niwe twavuganye kuturarika wa mugani sibwo bwa mbere si nubwo bwa kabiri na bwa kenshi kuba ahantu ntabwo twamaze iminsi kuba muri rusengo kuva 2016 kugeza uyu munsi. Imana ikiba natwe ihimbazwe. Sinzibagirwa isengesho nasengeye ahantu kimwe twari tuyamye itaramo abandi bararyama sikara nk'abantu bakeya atasimusi ndasenga haje nasaba Imana kandi Imana iranumvigirira neza kubwo munsi ndazabisengera. Imana bikoze habwa icubahiro. Ubwo rero umwana turaritse data bahumugisha kandi abongere benshi. Shima kubwo umushumba Elisha Imana gumugisha kuba natwe numva ndimwe kandi n'ubundi n'umushumba bugenzi wanje. Imana ngujugirire neza. Urakaze neza torero ryose bavandimwe inshuti n'abavandimwe mwese murakaza naje ndabakiriye kugira ngo tugwane ijambo ry'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Bakimara kumbwira bambwiye amagambo menshi ari mutima wanje ariko nanone hakaba icigisho nari maze iminsi nari mvuyemo kwigisha Kampala narimo nganira hejuru yo gukorera Imana. Yo nabivuze umwanya muremure muri ibyo byigisho nakuyemwo isomo rya nyuma ngira ngo nigisho kuwa gatandatu nishinga tari kucumira kuwa gatandatu niryo nakuyemwo kugira ngo n'ubundi nongere turiganire ko ryafashe umutima. Gukorera Imana aya ni amagambo dusomye y'Umwami Yesu ahaganira n'abigishwa. Bwana Yesu asifiwe. Ngo arimo agenda bari kumwe n'abigishwa ngo bagera ahantu basanga ngo impumyi umusore wari impumyi ngo avuse ari impumyi birinde. Haleluya. Abigishwa mu Bayuda ntabwo ngo bemerwa ko ibyago byogera umuntu ngo bemera ko ibyago bigera ku muntu kubera impamvu z'ibyaha bye cyangwa se ibyazo babyeyi biwe. Nico bemeraga. Haleluya. Nico cyatumye babaje Yesu baramaze ngo se uyu ni wakoze ibyaha cyangwa nababyeyi be bakoze ibyaha. Yesu abasubiza ijambo rikwiriye cyane ikomeye cyane arabwira ngo ari uyu kuko mubimenyereye nta cyaha yakoze kandi n'ababyeyi biwe nta byaha bakoze ngo ahubwo byabereye gutya kugira ngo imirimo y'Uwiteka yerekanirwe kuri we. Avugira ijambo rero basomye aravuga ngo nkwiriye gukora umurimo wantumye hakiri kumanywa ngo dore bugiye kwira n'igihe umuntu atakibashe gukora. Ndagaruka kuri aya magambo mvuze nk'aya makuru furuhaye uyu musore ngaruka kuri aya magambo ndavuga nijoro ndavuga ku manywa mvuge nijoro mvuge no gukora. Hanyuma turaje kurangiriza hejuru y'amagambo arindwi yafasha umuntu gukora Imana neza mu gice. Amagambo arindwi yafasha umuntu gukorera Imana neza. Bose abantu bose bakorera Imana ariko barakora Imana neza nabikorera neza. Yafasha mu gihe cyawe kugihe cyawe ndigihoraho tuzohoraho kandi Bwana Yesu asifiwe. Yavuze ngo birankwiriye gukorera Imana ntabwo ari ubusabe ntabwo ni n'amahitamo yacu ni itegeko dutegekwa n'Imana. Abanyamahirwe nabaryumviye abazagira kaga n'abatazaryumvira. Gukorera Imana ntabwo ari negotiation ntabwo ari ubusabe
ni itegeko kwiriye. Yesu aravuga ngo kwiriye gukora, kwiriye, iyo ni itegeko, gukora umurimo w'Iwantumye kiri ku manywa bugiye kwira. Yesu ngo amaze kuvuga iryo jambo aravuga ngo nkiri mu isi ndi umuco w'isi, ngo yika hasi akira amacandwe mu mukungugu mu gitaka, ngo yitobesha urutoki abisiga ku maso, ngo aravuga ngo nagende koga mu iriba ryitwaga ngo mu kidendezi cyitwaga Silowamu. Silowamu zarasobanurwa ngo yaratumwe, Yesu yari yaratumwe. Haleluya. Ngo aragenda aroga, aho amaze koga agaruka yahumutse. Ku 9 no ku 8 no ku 9 bizabivuga ngo abantu bahoraga bamubona kera, abahora bamuza asabiriza, ngo barabaza ngo ese uyu si wa wundi wahoraga wicara asabiriza? Bamwe ngo baravuga ngo niwe, abandi ngo siwe, ngo icyakora asa nawe ngo arabwira ngo nishe. Ngo barabaza se byagenze gute? Ati haje umugabo witwa Yesu akira amacandwe atoba kondo ansiga ku maso atekesha kuje. Niko byagenze? Ngo ntibabyemera, ntibabyemera. Ngo mujana mushira Abafarisayo. Abafarisayo niko barabakuru bidini nka barevera n'aba bishop n'abandi bose, kuko ico gene bari bategetse. Ngo baragenda ngo bashike baravuga ati umuntu nababwira amakuru yiwe, nababwira amakuru yiwe. Yari impumyi none kavuga ngo yahumutse kandi ngo yahumuwe n'umugabo yitwa Yesu. Baramaze senga tubwira impuro yako byagenze. Abafarisayo nawe atangira avuga ati haje umugabo witwa Yesu akira amacandwe atoba kondo ansiga ku maso ategeka kuja koga, hanyuma maze koga ndahumuka. Niko byagenze? Abafarisayo nabo ntabwo byabyemera, baravuga ati bishoboka, mugende muzana ababyeyi biwe baza basobanura. Kuko ico gihe ngo hari yarataze itegeko ry'ikubagaho ivuga ngo umuntu uzovuga Yesu ko ari umwami ngo azocibwe mu isinagogi, azocibwe. Baragenda bazanye ababyeyi ngo bababaza ibibazo bitatu, ariko basubiza bibiri, ikindi kimwe banga kugisubiza. Barababaza ikibazo cya mbere bavuga ngo se muremera kuko uyu ari umwana wanyu? Icya kabiri, muremera ko yavutse ari impumyi? Icya gatatu, none se igituma abona ni ikihe? Amen. Ababyeyi baravuga ati yego uyu mwana turemera ko ari uwacu, nitwe twamubyaye, ni uwacu. Icya kabiri, turemera kuko yavutse ari impumyi kabisa, turabyemeza. Ariko icya gatatu cyatumye ahumuka ntitukize, nawe ni mukuru mumwibariza. Babivuze gutyo ngo babizi neza, bari baza amakuru ariko ngo banga batinya kubivuga kubera kuko baza batinya Abayuda. N'ubu abantu benshi bakunda gukorera Imana bagatinya kuvuga ukuri kugira ngo kubera gutinya abantu. Ejo bundi namwe sobe igitabo cya Zakariyasi yarimo avuga hejuru y'uvuga butumwa evangelization, lesheme par yazavuga hejuru inzira y'ubutumwa bwiza. Aravuga ngo muri kino gihe ngo niwemera kuvuga ukuri ngo uzaba witeguye kuba wenyine, ngo kuko isi ya none idakunze ukuri. Haleluya. Niwemera kuvuga ukuri uzabe witeguye gusigara wenyine, kuko isi ya none tikunze ukuri, ikunze ngo bayishekerere bababwira ngo ni byiza bimeze gutya kandi sibyo. Ni lazima nimutumikiye, kwiriye gukora umurimo w'Iwantumye kiri ku manywa bugiye kwira. Haleluya. Baravuga ati shima Imana, uwo ni umunyabyaha, ni umunyabyaha. Ataho ibyo mpamvu gasimbyitago naba ari umunyabyaha niba atari umunyabyaha njewe tibindebe. Icyo nzi nuko nari impumyi none nkaba ndebe. Ngo bongera kubaza ubwa kabiri byagenze gute? Ati ikindi gitangaza, nje babwiye amakuru none ko murashaka kumaza ikikani, murashaka namwe kuba bigishwa biwe. Atigendiriye twebwe tubabigishwa biwe turabishwa bamusa uwo munyabyaha. Aravuga ataho none ko murakubuza kumbariza iki n'igituma mpamu mwambaza. Haleluya. Ngo bamutaye hanze, umwami Yesu aramusanga. Umwami Yesu agize gute? Aramusanga. Aravuga ngo ese umukiza uramuzi, umwana w'Imana uramuzi ukamwizera? Ati ninde? Kamwizera. Aravuga ati we muvugana. Ngo cije havuye aramuramya. Ngo akira aho ngaho abafarisayo baraza. Yesu ngo babonye arabwiye ati umwana w'umuntu ngo yaraje ngo ababona bahume, ngo n'impumyi nazo zire gute zihumuke. Abayuda abafarisayo ati nitwe bwatubwira ataho ati niba mutari impumyi icyasha yintse komyeho. Aratandukana. Ayo ni amakuru y'umwana. Haleluya. Yahuye na Yesu. Ariko ari jambo yavuze nashatse ko tuvugana. Yavuze ngo nkwiriye gukora imirimo y'Iwantumye hakiri ku manywa, ngo dore bugiye kwira n'igihe umuntu atakibashije gukora. Reka vuga amagambo. None nari maze kwivuga. Nari maze kuvuga ngo gukora Imana ntabwo ari amahitamo yacu. N'abandi bazabirenga. Hari abantu bazi
umurimo w'Imana ni w'abarunaka, gusenga nuko abarunaka, gukora isuku niko abarunaka, kugira gute. Hari amugani Yesu yaciye babandi y'itaranto y'ababandi yasigiye umugaragu nge kuzinduka. Ngo arababwira ngo umwe yamuhaye itaranto 5, undi ngo muheza 2, undi amuheza 1. Ngo nuko aragenda aratura, iminsi iragera ngo aragaruka. Wa undi wahawe 5 ngo arazidandaza, arazicuruza, azikora mu izindi 5. Uwahawe 2 arazidandaza nawe akora mu izindi 2. Wahaye 1 ngo aragenda arashukura, arayibika. Shebuja ngo agarutse ngo arabwa ngo nimuze tubarane, nimuze mutubarane izo nabahaye. Wahawe 5 ati databuja zaze 5 wampaye narazicuruje zunguka mu izindi 5, none ngizo wampaye yose ni 10. Ngo aramuga ngo nuko mugaragu mwiza wakiranutse muri bikeya, ngo nukwinjira mu munezero washobuje. Amen. Vanessa sivyo sana. Yesu yasize dukopeje imirimo yiwe, yadukopeje ayadukopeza wamusagenda imirimo tugomba gukora. Yaravuze ngo wa munsi ngo zababwe ngo bazabwira ngo nari nshonje muramfungurira, nari nambaye ubusa muranyambika. Yasize dukopeje. Yasize gute? Dukopeje. Karuwara abantu buse, je muri umugabo mwe yaranejeje. Yavuze amagambo meza aranezeza. Ariko arabagabo bazi gukora Imana yemwe. Aravuga ngo yabonye ifaranga ngo zigashira atazikoreye mu Imana, ngo agasikara atazikoreye mu Imana, atazifashe mu abandi, atazifashije mu iketa uretse icyacumi, atafashe mu bindi, ngo ayo mafaranga azayabara nk'inka yapfuye inyamafu. Inka yapfuye inyamafu wacu bagize bayishamba, tibageze bayirya. Haleluya. Ngo iyo umuntu amwohereje $100 zigashira nta mukena zihayo, nta mufakazi, nta muntu utishoboye zihayo, ngo azazibara nk'inka yapfuye inyamafu. Tekereza benshi bari mu kuzirya bakamaze, no habe n'icyacumi ndazacatanga, uretse no kuzeza abandi, nta n'icyacumi ndazacatanga. Azarya icyacumi akarya 9, tazi ko abakene babaho, tazi ko imfubuzi yaba, tazi ko abakene baro, ariko nitegeko kuri wowe. Yesu yadukopeje avuga ngo nari nshonje muramfungurira, nari nambaye ubusa muranambika. Ngo bazavuza ngo se ni ryari mwami twakura ibyo ngibyo, ariko ngo bwa bindi mwakoreraga batoya munije mwakoreraga. Gukorera Imana Bwana asifiwe. Wasibira ati nazanye kuza mu izindi 2 none n'izindi, nuko mugaragu mwiza nje munezero ashobuje. Uwimwe ngo arazaraba ngo narizi kuri umunyamwaga, ko uzuhunika izo utagize gute utasarura, unakuzusarura izo utagize gute utabize, kandi ngo ukahunika izo utagize gute utagosoye. Ngo nuko nagenda ndayicukura ngo ndabika, ngo wa mugaragu mubi kandi umunyabute. Kwa magambo santera ubwoba. Umva amagambo 2 Yesu yamubwiye, yabwe ngo sheguje, yaramwe ngo wa mugaragu mubi we kandi umunyabute. Ngo niba uruzi kuko ndi umunyamwaga, kuko utayifashe ngo uyiheza abandi bayicuruze. Reka kuba umunyabute ku murimo w'Imana, reka kuba umunyabute ku murimo w'Imana, reka kuba umugaragu mubi. Korera Imana iminsi yawe ndihoraho. Hari ikintu Salomo yanditse, yaravuze ngo mu gice cya 3 aravuga ngo igihe cyategekiwe igihe cyacu, ngo ari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, ngo ari igihe cyo guseka n'igihe cyo kurira, hari igihe cyo kuzina ngo ni igihe cyo kiragute, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo cyimpundu n'ibyo avuga ngo igihe cyo kubiba no gusarura, hari igihe cyo gutera no kurandura, hari igihe cyo kubaka no gusenya. Avuga mwana yavuze ngo ibihe 12 ibihe cyawundi kizohoraho. Nico cyatumye Mose amaze gusobanukirwa yaseze muri Zaburi ya 90 aravuga ngo mwami we unigishe kubara iminsi yanje ngo uburyo butuma ntunga iki umutima w'ubwe. Ubuzima bwawe ndubworaho, abandi bari mu kugenda ureba ukagira ngo uzohoraho, bari bari mu kugenda nawe uzogera umunsi. Ariko se kugenda no gufa ntacyo bitwaye. Bwana Yesu asifiwe. Ikigize cyo kimaze nuko uzaba warakoze imirimo myiza mu gihe cyawe. Watinda watebuka icyiza no gukorera Imana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Biragukwiriye gukorera Imana. Numusanga. Amen. Arakamzehora. Ngaruka ndaje gutwara umwanya. Bwana Yesu asifiwe. Narivuze ngo gukorera Imana ntabwo ari negotiation, ntabwo ari amahitamo yawe, ntabwo ari amahitamo yacu, nitegeko ryahawe n'Imana. Njo twaremewe. Bike warandi kuza kubivuga cyane. Yavuze amagambo 5 cyatumye Imana iturema. Kuza kubivuga cyane amagambo sibwo bwa mbere. Nawe uzobisome mu gitabo cyitwa ubuzima bufite intego. Yaravuze ngo twebwe icatuye turemwa bwa mbere ngo twaremewe kuramya no guhimbaza Imana. Twabikura gute? Kuramya no guhimbaza Imana. Ibi ni bidufasha gucuruza n'ibindi zose n'ibidufasha.
zo kwambara n'ibindi byo nivugisha muzima. Imana ndizo kubaza ngo se wambaye amahuzu, ngo wambaza amahuzu angahe, ngo wari inyama kangahe, ibyo ndibihari. Izo kubaza ngo se nibakoreye na imfuzo wafashije niki ubutunzi naguhaye nikomaje. Mugabo umwe munyamerika wanejeje cyane ubushize, ndaga ngo ubundi yarapfuye amaze gusobanuka kumenya gukorera Imana. Yari afite miliyari 8, yari afite miliyari 8 z'amadolari. Miliyari bana miliyoni, miliyari bana miliyoni, miliyari 8 yari mu bakire muri Amerika. Ariko amaze kumenya Imana, ngo amaze gusobanukirwa Imana, ngo yamagenda zose arazikoresha, arazitanga, ugeze igihe n'inzu yari arimo yubase arayigurisha, ngo mare kuyigurisha aje gukodesha bamwihemba. Aravuga ngo asigaye ategereje kugaruka k'umwami Yesu. Bamenye gukora Imana. Uzakunaniye hari abandi babishoboye, uzatunaniye hari abandi babishoboye, kandi abo ngabo mumenye ko dukinira mu kibuga abandi bakiniyemo, kandi ngo bitwaye neza mu gihe cyabo. Ubwo busore bwawe, ubukumi bwawe, ubutoya bwawe, iminsi yawe amahirwe ufite udakoresha neza, umunsi umwe uzabibaza. Imana idubarusha. Haleluya. Kwiriye gukora imirimo y'uwatumye hakiri kumanywa. Kumanywa ni ryari? Bwana Yesu asifiwe. Kumanywa nubwo buzima ugifite, nayo maboko ugifite, nuwo mwuka ugihumeka. Niko Salomo yanditse aravuga ngo akagozi k'ifeza kataracika. Akagozi k'ifeza avuga niki? Nakuka kanya umuhondo karotse. Kumanywa yawe nubwo bushobozi Imana yaguhaye. Kumanywa yawe wenda nubu n'impano y'uburinzi yaguhaye. Kumanywa yawe wenda n'amafaranga yaguhaye. Kumanywa yawe nubwo buryo Imana yaguhaye gukorera. Kwiriye gukora imirimo y'uwatumye hakiri kumanywa. Dore bugiye kwira. Bugiye kwira asobanura ibibazo bitatu. Ubwire bisobanura ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere ni urupfu. Haleluya. Ubwire ikibazo cya gusobanura ni urupfu. Habera uyu munsi wa none. Rero bafite umukristo dusengana, mukanya bamubikiye musaza we mu ntambara zazo mu bike. N'abandi barakugenda hano bari mu gusibase. Ejo bundi tuyari guhangura n'abandi. Ubwire bwa mbere ugomba guhunga ugakora cyane butarakugeraho ni urupfu. Kandi reka nkubwire, Imana igira uburyo butatu bwo guhamagara. Ikibazo no kutazi icyo kuzaguhamagara. Imana izihamagaza ijwi, Imana izirembuza, Imana izahamagaza impanda. Ni ryari duhamagaza ijwi? Iyo umuntu arwaye bakamuhindagura akamara iminsi 3 agasezera akavugana n'umuryango agira gute, Imana iba yakoresha ijwi kumuhamagara, bayamuhamagaye. Kurembuza ni igihe umuntu asohoka gutya akamakubitana n'imodoka kamimukubita cyangwa isasu cyangwa se umutima ugagara cyangwa ibintu byose atavuze asohotse atabita kamakuta pa. Buryo Imana ibimurembuje, hanyuma Imana ikoresha impanda. Imana y'Imana izavuga, abafuye bazozuka. Ikibazo gihari taco gitwaye, ikibazo ntuzi cyo guhamagara. Tuzi nimba zaguhamagaza ijwi, sinzi nimba zampamagaza irembuje, sinzi nimba zampanda y'Imana nizovuga, ariko izo ntaco bitwaye. Yesu yabivuze neza aravuga ngo haleluya, ngo muhore mugize gute muri maso mwiteguye kuko mutazi umunsi niki. Tuzi kizaguhamagara. Urufu n'ubwire bwo gutungura none. Yakobo yaranditse aravuga ngo ntukavuge ngo nzogenda runaka ndancuruze ngo nunguke, gusuvuga ngo nzaje runaka. Imana nibikunda nzagenda, Imana nibikunda basha ngihari, Imana nibikunda ejo buzira ngihari, Imana nibikunda nzogeza ku wa mbere, Imana nibikunda n'uyu munsi wogenda na umunsi wogenda. Tutuze igari y'umuntu tumenye iminsi tumaze, ariko tumenye iminsi dusigaje. Ariko ncaco bitwaye, ico bimaze ni kimwe gusa. Tugomba gukora Imana hakiri kumanywa, bwire butaraza. Haleluya. Izo mbaraga zawe zo gukora zanine zatangiza kuza gutanga ubuhamya, zanumva gatekereza ukuntu ubunyine kw'imyaka yagenda imbaraga zishize. Ariko kera umuntu agifite imbaraga kiri mutoya, nabashaka gutarama ukwezi gwashira tarasinzira n'umunsi n'umwe. Umunsi umwe niki twigeze gutarama cyane, turatarama coge twari tuzutse cyane, twari mu mbaraga nishi. N'abandi twari nk'abangahe nka5, umwe yaratahutse, abandi bari barasigaye, ariko twage dutatana. Turatarama ukwezi, umwaka urashira, nako ukwezi kurashira. Kandi coge nari umwarimu nigishaga, nagaze ngenda nakajana ibitabo turaye. Mu gitondo ngazinduka kwigisha ngataha tumwihuduma. Mari ukwezi kose kutarashira turyama, ntararyama, nimba nagaze ryamisha ni minota 15. Umunsi wo kurangiza ihuduma ntashe, ngongera ku musozi hakurya y'iwacu numva bitose biramfasha. Kubera ukuntu nari mfashe nari maze ukwezi kose ndasinzira, ndara ku ipendo n'ingoma. Bugaca mu gitondo
noneho ndasinzira ngo reka nihengeke hirya sinzira nihengeka bankusinzira bukeya kwa kuni sinziriye imvura iragwa nta makuru iragwa irahita irashira yose noneho nkangutse nkanko kari mugora mukakibwibwi nsanga amahuzu yarose ariko jewe sinumvishika imvura yaguye ndeba iruhande rwaje mbona imvuka iratemba ko ndarota naza ngirisoro zo gushika mu rugo kubera ko nari narobze kandi ahantu natwe ruteranya hari hafi ariko kubereka ariko nubundi nkukanguka bitose gushira naragenda naraye muhirango buce mu gitondo namangenda nubundi namusoko kumara andi mayiga 3 nta kibazo ntambeho imvura yanyage yose ariko kubereka izari imbaraga ariko ubunyine mutonyangiraho birakwamanja hamanwara wiki iminsi kiragenda izo mbaraga ni igishoro Imana yaguhaye haleluya izo mbaraga ugifite ni igishoro kore nta kindi cyiza nimukubona abasore amen iyo mbamwe rimwe na rimwe nko minsi mikuru nikuze kubibona nkabona abasore hano ku mihanda kubaragenda badandabirana ngo basinze zamureba ngo uyu nguyu ushawe womenya kukuru uri amakuru gusa womenya ukuntu uri amakuru izo mbaraga zawe koresha neza ubwire bwo burufu ikintu cya kabiri kigaragaza ubwire n'ibyo za mpamvu zose zotuza ko zitubuza gukorera Imana swata ubusaza swata ubukene swata sexual kuzambiri hano hari abasore bakiri bato batarashaka wenda nda defense afite ariko akaryama ku wa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu ukwezi ugashira atarara hanze umusore ntawumbaza yokinga akigendera wompeza nk'ubwo busore bwawe ubumpeza isi yo bimenye apana kuvuga sarani isi yo bimenye usokaza namara manigendera ntarente wimbaza kaje gusenga Imana abantu bunyine tumukona ukuntu abantu bari kugenda bari ngo musengera ari ngo azaje kunda musengera kamureba nkabura imbaraga afite nkabura uryo afite nkamureba nkaba ngo uyu nguyu kwiwabwene wirukanga ngo musengere nta nzavuga ijambo kunda kurivuga nta urusha undi gusenga icyo turushanwa ni umwete twabishoyemo niki ndabisubiramo nta urusha undi kugira gute gusenga icyo turushanwa ni umwete twabishoyemo tuzorara wicaye Vanessa sifi haleluya tuzorara wicaye 2 3 4 5 ureka imbaraga z'umwuka uzakira tuzoja amasayina muryamye y'icumweru nusubira y'icumweru ngo numara gutawuta ntibishobokunda ariko se nguzo uryama wigaragure ku gitanda uhindukire numara ngo uzoza ubona bagusengera baye kugira abantu habwira ngo uzobwira umuntu gusengere azogusengera abantu mwicaranye nakora igitangaza umusubiro wa kabiri ntawo kwikorera undi mutwaro ntibishoboka kandi ari imitwaro utokwikorera undi muntu keretse nyirago wenyine haleluya zabintu zose zokubuza zobimbigamiza kugira ngo ukorere Imana bwo bukene bwoba intege nke z'umubiri zoba ibyo byose n'ubwire nijoro kora Imana kiri kumanywa byo bitaraza icya gatatu gisobanura ubwire gisobanura ijoro Yesu yogaruka Yesu yogira gute yogaruka tuzi umunsi none yogaruka kandi afite ubushobozi bwo kugaruka abagiye nose abarangije urugendo rwabo abafuye none Yesu ntiyagarutse ku bwabo niba atinze urupfu rw'undi rutinze amagare ntagize gute nyamuneka Mana tabaritorera ubu abantu benshi barasinziriye amagare yabo ari amen Vanessa sifi haleluya ubwire bwo burufu ubwire bwo imbogamizi zose umudakorera Imana ubwire bwo kugaruka kwa Yesu nico cyatumye Yesu avuga gukorera gira gute birankwiriye kumukorera hakiri kumanywa dore bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha kugira gute gukora magambo karumvikana Vanessa sifi sana ari mukeshuru ndikuvuga nanone munyamerika ushize asomye makuru yiwe yarashaje ngo yakiriye Yesu kumwami n'umukiza afite imyaka 89 98 nako ngo arakizwe ngava ngo mwana konkishijwe shaje afite imyaka 98 niki uzorubukana njewe
mwaje bunavyo ngo sinzi umusore ngo bigeze kuvuga ngo aravuga ngo baravuga ati abantu bamwe zo babwira mu ijuru ngo badafite abena ngo nakandu nakamwe pi ngo barahonga ngo azopfe kurigeramo ngo arupfe kurigeramo yewe none koroneri yongana na kaporari tuzo kunda tibona turahamwe haleluya bwana Yesu asifiwe sana uwo mukecuru ngo ararira cyane ngo abwira Imana ngo Mana ko nshaje kandi nkaba kwakire nkaba nakira umwami Yesu nkaba nkishijwe nshaje uko jezo rubukaniki ngo arabwira ngo umutima urabwira ngo naza agenda mu ntegenge ziwe ngo azaje kushana ibyo kurya kwa muganga mu ntegenge ziwe ngo yagohaga agenda akaje gasura agenda bukeye umunsi umwe ngo yaje kwinjira mu cyumba kimwe asanga mu mukobwa w'indaya wari warwaye kanseri wari ugeze kure cyane ngo aramubwira ati uyu nguyu mugaburira kandi zoza mubwiriza ngo akabuzana ibyo kurya umunsi wa mbere ngo aramuzana ibyo kurya aramubwira ati akira naje kugemurira none uriki ariko nanone wakiriye Yesu kumwami n'umukiza ngo iyo ndaya iramutukira mugati genda ibyo wambwira n'imyabaga ngo aragenda aramwihorera umunsi wa kabiri arazana ibyo kurya ararya ngo mara kurya ariko ga wakiri kugeze kure ntiwo kwakira umwami Yesu ngo aramutuka umunsi wa gatatu nuko nguko umunsi wa kane wa mukecuru ngo arananirwa arasiba wa munsi yasibye yandaya niwo munsi yapfuye ariko iye gufa ngo akaba hari umunasi wageze ugwita kuri uwo mukobwa ngo ari hafi egeze kumva ngo kuva amakuru uko mukecuru yahabwira umukecuru wa mukobwa ngo ahamagara wa munase ngo aramwati nguza ngaha arazana mwegera ngo aramubwira ati nubwo ngiye gupfa hari umukecuru ageze kugemura ngaha kandi akabwira umugabo wiyete Yesu none nategereje kwaza ngo mwaturire sinamubonye none ugenda reka ngwature ugezo mubwire naza kuza mubwire ngo nemeye kwakira wa mwami Yesu ageza mbwira amen aramwakiriye aracikaye bukeye umunsi wa gatanu wa mukecuru azana ibyo kurya ashitse kuri cya gitanda ngo aramubura abura wa mukobwa ngo abaza umuganga ngo mubaze ntemenye ibyo ashobora wa munase ngo wari wageze umubona ngo aza yirukanka cyane abwira wa mukecuru aramubwira ngo wa mukecuru we humura ari nkomera kumeza nkubwiye wa mukobwa yaracikaye ariko hari amakuru meza nkubwira yarayakiriye Yesu umwami wageze umubwira umukecuru araneze wabwira Imana ngo Mana we Mana nubwo wacuriye umunsi none nanje mfite bwibura umwe nzorubukana imbere yawe umaze kukwigiza bangahe wabwirije bangahe ni bangahe bazorukubanije uzorukanije tubwiriza mu muzira zitatu tubwiriza tuvugije amagambo bavuga tubwiriza mu bikorwa tubwiriza kubyifatira ingeso zacu ingeso zawe zohindura abandi zotuma abantu bakira Yesu Petero yaravuze ngo mugire ingeso nziza hagati mu bapagani ngo nubwo watuka wasebye ngo ariko nibabona ingeso zanyu nziza bizabatera guhimbaza Imana bamukunirwa kwerera abana ingeso muri prote bakanwa kwereza abagore bakanirwa hari umukobwa hano simuvuga muramumenye Yesu wari we Bwana Yesu aziviwe ndavuga bya bintu manihuta hari umukobwa hano ni kumuvuga yambere yakabarore nari naracitse intege ariko yambere yakarore hano turongera gasarani uwo mukobwa naravuze ngo nibuse rya jambo Imana yabwiye Eliya iravuga ngo Eliya wereka gukirwa utakamba ufagwa amanjwa kuravuga ngo usigaye wenyine hano harashari 200 nemeye rya jambo rya Eliya naje nararyemeye muri umwana sinanize kuko mwene umukobwa yoba kiboneka muri nosi ya none tawe niko nari nagize umutima wambwiye ariko ejo bundi yampuruve contraire nongera gukomera kandi muri rugendo ubu nyine ndakomeye muri rugendo ndakomeye ndamabuye hakika Mungu sinje kubyiratira n'Imana n'umuhamye mbagore n'Imana n'umuhamye mbagore muri umutima ndakomeye muri rugendo mukobwa ushize yaraje arambwira ngo Reverend naje kugisha inama ku bintu bibiri ngo narashakanye n'umugabo dufitanye abana babiri babakobwa simara bamenye se namenye mfite umugabo ari mukuncira yageze nkubita kuva nashakana aza nkubita ariko narabyihanganiye ngo nazemenyere none yagukanye n'ingeso ari mu kwikokomora kanshira mu maso ariko nkamubwira ngo Imana ikubabarire ngo kuzakora tuzi bizakora ariko none ndarembeshiga ndi umuntu none naje ngubwira inama ndamubwira ngo iki mama usubira muri amagambo asubira muri amagambo subiramo kandi mama we arasubira namye numva kumushitsi mpindamwe ukamubabara namye nimva kumushitsi mpindamwe kuko byari bintunguye bamwe bari mu gutandukana n'abagabo ngo babwiye ngo ntibabiga bamenye gushiri ngo ngira buko yaje nase buko yaje akabatandukana ariko kuva yashaka afite abana babiri mu kubita umanywa n'ijoro bamushira yogeze ko bamushira ikorwa mu maso ariko akavuga ngo mabari
ndatekeza mwanya ngo mane ngati mama we reka naje gusaba ikintu kido wonyemerera ukazana umugabo wawe ukavuga aya magambo muri turi kumwe ati rwose genda uzo muzanije aragendera muzanije ngo shikate nsubira muri ya magambo bavuze ayasubiyemo wa muhungu aya makuru n'ukuri ati ngo n'ukuri yo tibifu bisa n'abantu kabisa ibifu bisa n'abantu wogwa ku kirombe kimeze gutya inoro waguyemwo wamaruka ukayikinisha ariko wa musore wobona ni gendo tabahungu kubona bagutandukana abagore hanga buri munsi turi kubabona urakubise ubonye ko atari toshara kwangani ugeze ukishira wa Mungu ifu bisaba n'abantu kabisa reka nkubwire niba uri umunyabwenge uyena amahirwe yayo genda ubunyine uva hano wihanye usabye umugore wawe imbabazi kandi wihanire kureka apana kwihana kuva nguri imbere yaje wihane kureka kuko waguye ku kirombe yewe waguye ku noro marayika yarashe Imana none umukinisha ati ngo ati simbise arevera nibi ati yo satani ugenda ugisinde mwizera rya Yesu satani yakwe gutubikoro wemereye yavuga ngo turwanye satani nawazungu uremere satani guteshi igizahabu wabonye ariko mukobwa narabona kuzavuga ati ijo kubandarije wa musayi bizanza ngo zamwita zanitwa se namwe ati so na nyoko barabsa yagenda kabisa n'abandi barimo kugenda bakamagira guto nyirabo ko yaje akamatanduka taho uwaza gutsinda ko bamuciriye mu maso gikororwa neno la injili kibila kuma saina ibyiza rero amakuru meza nayo ngayo umuhungu arafukama yakimbabazi asaba imbabazi yakira Yesu mwami n'umukiza haleluya hanyuma ejo bundi mvuye ubwo taraja igisenyi nahamagaye umukobwa namwe atse umukobwa bimeze bite kuko ashize nk'amezi ameze nk'umunani amezi niyo gituma mva imvuga sino bivugaga yaraye bimbwiye hameze nk'umunani arashize ngo bimenye arambwa ati none wa bimeze gute ati kuva wa munsi umuntu yabaye marayika tugira ingeso nziza hagati mu bapagani nubwo badutuka basubsebya ariko niba bona ingeso nziza zacu bizabahita guhimbaza Imana abandi bari mukamagira ngo ntibamuguriye super war umugabo azacuruza protector azara izamu akabatandukana ngo umugabo ntiyamugariye ngo super ngo aratasha hari baba bacira igikororwa bakababarira yiriwe mu ntebe yicaye ariko mukobwa ese kuntera intambwe mu rugendo niko cyatumye mubwira ngo mu rugendo ndamabuye kandi kubera umukobwa ndamabuye kubera umukobwa umuriro tuza narambwe ati mama we ntiwaje yego nawe warafashijwe ariko naje waje kumukomeza mu rugendo waje kunihimiza katika safari sayo mbinguni naitazama na kuhimiza safari haleluya Bwana Yesu asifiwe haleluya kwiriye gukora imirimo y'Iwacu myakira kumanywa mugiye kwira nigiye umuntu atakibashe gukora korera Imana ijoro ritaraza korera Imana ugifite amanywa korera Imana reka gutinza satani yitwa ngo nise w'ibinyoma byose siko muza mwumva satani yitwa nde ise w'ibinyoma byose ariko imfura yiwe mu binyoma ngwigira ngo ni kinyoma kivuga ngo nzihanesha nzokoresha nzakoresha niyo fura ya satani y'ikinyoma niwe igira ibinyoma abana b'ibinyoma benshi ariko imfura yiwe y'ibinyoma no kugira umuntu uzakorera Imana ejo none nahacu ijwi rizo kubwira ngo uzakoresha uzumenya ko imfura ya satani yakugendera zasengesho zatambejo zagira gute muze tube mwihudumu kabisa Bwana Yesu asifiwe hanyuma reka twihute tuvuga ya magambo twihuta kugira ngo dutaka mwanya ndaga navuga ibice simbisoma uzogenda gusomera ugeze mu rugo ikintu cyambere ijambo rya mbere riza rifasha umuntu gukorera Imana neza mu gihe siwe ngo nukumenyana n'Imana ngo bakagira ubusabane bwimbitse nukumenyana niki n'Imana kumenya Imana niki gifasha kumenyana n'Imana n'ubundi ari mu nzira zitatu tumenyana n'Imana Bwana Yesu asifiwe iyo dukunda gusenga iyo dukunda gusoma ijambo ry'Imana iyo dukunda kuba mu buzima bw'ejo subemo ijambo rya mbere ryadufasha gukorera Imana neza mu gihe cyacu ngo nukumenyana n'Imana no kugirana ububano cyangwa se ubusabane bwimbitse kumenyana n'Imana mukibwirana mukamenyana nayo ukamenyana n'Imana niryaretse twibwirana n'Imana ni mu ijambo ryayo n'ugusenga ukagenda masayina ukagenda ku musozi ukaza ninga ku cyumweru nijoro abandi baryamye ukabwira Imana ngo Mana we nduyu njewe nduyu nguyu
n'uyu nguyu n'umunyate dore intege zanje nizi dore kunanirwa kwanje niki uwawe yibwira nayo ikakwibwira ngo ndi umunyembabazi siza kureba n'igisure ndi umunyembabazi sinzarakariteka garuka garuka we usubira inyuma. Haleluya. Jambo rya mbere zarifasha umuntu gukora Imana neza nukumenyana nayo nukwibwirana nayo kandi mukagira ubusabane mukagira ubushuti bw'imbisi uzugendana n'Imana uzusabana n'Imana. Auli mwevu yatapita Imana Yesu tumaini langu heri kuwa na Yesu kuliko vyote ulimwengu. Abanyamugisha n'abamenye Imana batayibangikanya n'ibigirwamana abo bamwe amazina yabo yaranditswe iyo mananje ibayambarirwa mu gicumbi ibayanura imvura iguye bwihunge uko n'ukuri ijambo ry'Imana yanje. dore ijambo riza rituma umuntu akora Imana mu gihe cyiwe mu gihe gihagaze neza akamenya kwikorera neza niyo bamenyanye nayo. Haleluya. Bakagira n'ubushuti bwihariye bwimbitse ubushuti magara. Niryaroheretse gusenga wewe wiheranye n'Imana niryaroheretse gusoma Bibiliya ukicara ukituza niryaroheretse kwiyesa niryaroheretse kwitandukanya niryaroheretse kwatura ukatura intege zawe. Yohana 14:3 haravuga ngo ubu ni bwo buzima mwana. Igice cya 14:13 ubu ni bwo buzima mwana ngo nuko bakumenya ko ari we Mana ngo bakamenya umwana wawe tumye Yesu. Wahabonye papa cyangwa se urugendo tuze gusoma ngisi 17:3 yo ubutungozo bwa Yohana. Umuntu ngo ndashobora gukorera Imana atayizi bihagije nayitamuzi. Haleluya. Umuntu ndashobora gukorera Imana atagize gute bihagije atayizi bihagije nayitagize gute itamuzi. Wahabonye 17:3 Yohana ubutungozo bwa Yohana haravuga gute ubu ni bwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wewe Mana y'ukuri yonyine bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Elote arasi na chendamusi ubimenya ibwo buzima fisama oradashira arasi na chendamusi ubimenya ibwo buzima fisama oradashira. Muraziranye n'Imana warayibwiye uza wibwira Imana. Haleluya. Atukuze Mungu amere. Sawa. Kabiri. Jambo rya kabiri. Ngo nugusobanukirwa umurimo wawe wihariye. Nugusobanukirwa umurimo wawe wihariye. Kumenya impano yawe. Kumenya umuhamagaro wawe. Abantu benshi bazi ngo je umusimbizi. Ngo nukoza azaza guterana gusa nta kimana. Ntawe Imana itagabije. Ntawe. Yajwi yankomanga iba mutima wawe igutera gukunda gukoropa igutera gukunda kuririmba igutera niwo muhamagaro wawe cyakindi ukunda muzi y'Imana kuruta ikindi nico Imana guhaye. Yego. Haleluya. Tawe Imana itagabije tawe n'abandi bazabigira banyira ndabizi nasaba ndibi nabasenda bizi tawe Imana itagabije buri wese yamuhaye nkuko agira gute ugomba gushakisha ukamenya ngo se umuhamagaro wanje nuwe niki Imana yampamagariye niki nokora Imana naje wamara kukimenya ukagisha mikoro ukagira ubuzima bwawe niba rugwamaga kuririmba ukaririmba niba rugwamaga gukoropa ugakoropa ushize sinabwiye niba aranga nabwiye umukobwa Imana yigeze guheza umugabo kubera gukoropa neza gusikanisa kubera gukoropa ikanisa Imana namusanga umunsi umwe hakoropira muganga kubera uzukora umurimo neza ugakoropa neza nguhaye umugabo
pana babandi bakuje kurya firiti zo kubesha n'inkoko zo kubesha akamubesha ngo umukunzi wanje atendetse abandi batanu cyangwa barindwi gacha kamuburoka yarari inkoko akazimara restaurant nkagacho zamushana munsi wese muri restaurant yamara akamuboroka gusobanukirwa umurimo wawe wihari gusobanukirwa umuhamagaro wawe gusobanukirwa impano yawe naba kesho racayifite amen Monesa sifiza haleluya imana izikoresha sibagwe mu kesho y'imyaka 98 asigaje ibirimo yene zijana waza nyundi kwa Yesu akazana mpakani kwa Yesu kweli kwa Mungu yo kweri kuba umurimo w'Imana kweri kuzuba umurimo w'Imana tukaba umurimo w'Imana ukabaho gusa uraho gasa nukuza bati batu mwikanisa bazavuga umusanzu tuwize bazavuga kuririmba tuba muri korali bazavuga gusenga tuzusenga bazavuga ngo gute tubayo bazavuga ngo dufashe du social tubayo usabwa ngo nukwinjira usawe ngo umugore wawe n'abana bawe cyangwa abana bawe n'umugabo wawe Imana nzizo kuboza kukoreza abana bawe nzizo kuboza ngo simbwicawe nakoreke kandi nyuma y'ibi biri yavo ko twese tukwiye kuzagaragazwa imbere y'Imana tebe imanza y'Imana uretse umuntu akakoresha ibyo yakoze ngo akiri mwisi y'umubiri usobanukira impano yawe shakisha kumenya impano yawe shakisha kugwiza Imana cyo guhaye numara ubikoreshe neza amen iyo umuntu amaze gusobanukirwa bizayumfasha gukora Imana neza mu gihe cyiwe akamenya umurimo wanje amen n'ubudiyakoni akabahagararamo neza akamenya umurimo wiwe no uvuga butumwa akabahagararamo neza akamenya umurimo wiwe no gusenga akabahagararamo neza akakora neza Bwana Yesu asifi amen muri nzara ngo ningere ku murimo nawe uzawukora neza niki Imana yaguhaye hanyuma niba arakihaye uri mu gukoresha gute amen haleluya mana we Peter lelo pela bari kurwamira rwa Peter igice cya 10 Imana yahaye buri muntu wese impano n'inshingano zihariye haleluya buri wese Imana yahaye umuntu impano yiwe haleluya igice cya mbere kwiye turwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 10 umurongo wa 10 kane umurongo wa 10 haravuze ngo kandi kuko umuntu yahawe impano abe ariko umuzigaburirana ariko muzifashanya mukoresha za mpano Imana bahaye kuko bikwiriye ibisonga byiza z'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi umuntu navuga avuge nk'ubwirijwe n'Imana iki hariya hafi yatuze ikibuga cy'umupira nibiza bikorerwa aho ngaho aho ibindi biri kuri stage ya nani ya mwiki ugana hafi kuntuze kuba polisi iratubwira tugira amagambo agera kurane kandi muri bitatu ariko sizo mpamvu zose se no kuvuga nta izo nazo ningiraga ke sambuka daimon haleluya amen koresha impano yawe menya impano yawe shaka kumenya umuhamagaro wawe shaka kumenya ko Imana yagushizemo kugira ngo bikoreshe neza mu gihe cyawe haleluya ufite igihe aho uhagaze umugabo umwe yigeze kuvuga ngo Bwana Yesu asifiwe agiye gupfa asigatanze ashaka gutanga isomo amaze gupfa aravuga ati ngiye gupfa ariko reka babwire amagambo kwisanduka ryanje hari amagambo muzandika kusanduka ryanje ngiye gupfa njewe ariko kusanduka ryanje hari amagambo ushaka kumwandika muzandika amagambo ayati aravuga ngo umwandika amagambo avuga ngo uhagaze naje nari mpahagaze aha ndyambye nawe umunsi umwe uzoharyama Musa amagambo umugabo yaragiye gupfa ashaka gutanga isomo agiye kugenda aravuga ngo muzandike amagambo ku musaraba wa kurani kwisanduka ryanje muzandike muvuge ngo aha uhagaze naje nari mpahagaze aha ndyambye nawe uzaharyama babandi tubona bagiye bakaryama babandi bashimwe n'abandi bagiye none uzugira ngo tuzohora higiye cyose uri wese afite igihe cyiwe nanje mfite igihe cyawe nawe ufite igihe cyawe ariko icyo kimaze gusa ikingira akamaro no gukikoresha neza mu gihe cyawe amen haleluya ijambo rya kabiri ryo tuma rero umuntu akoresha mu gihe cyiwe neza no kumenya impano yiwe no kumenya impamagaro y'Imana muhaye ukakoresha neza abantu iminsi zorangira bahaye barindagira ngo se Imana yambaye kuririmba ngo Imana yambaye kugira gute iminsi bashirane babirindagira
nimba utanabizi uzoje gusenga ubwira Imana ngo Mana nyereka umuhamagaro wanje, nyereka impano yanje, nyereka icyo wampaye kugira ngo ngikoreshe. Sawa. Bwana asifiwe. Amen. Cya gatatu ngo ni ukugira umutima w'ubwitange kubw'umurimo w'Imana. Kugira umutima w'iki? Ubwitange. Abantu benshi bari mu Rwanda bahatwa bazasunika nk'imoto zashize inani amavuta, bagasunikwa bagera mu kibanza musanze kibanza bagasunika, bagira gute dusenge bagasunika, tuje guterana bagasunika, kora umurimo w'Imana amuhaye bagasunika, ntacu uzokumarira nibaza gusunika. Yeremiya muramuzi. Yeremiya yaravuze ngo havumwe umuntu wese ukora umurimo w'Imana agonora. Agira gute? Avumwe umuntu w'Imana ukora, umuntu wese ukora umurimo w'Imana ahatwa. Avumwe. Kugira umutima w'ubwitange ku murimo w'Imana. Wavuga ngo umurimo w'Imana waje kuva umutima wawe ugomba kwitanga gukorera Imana. Kuko Imana udahatwa. Yego. Haleluya. Amen. Amen. Sawa. Haleluya. Gukorera Imana bisaba kwigomwa, kwitanga no gushira imbere y'Imana iteka ryose. Muri amagambo atatu. Haleluya. Gukorera Imana bisaba kwigomwa. Taga imirimo yacu tuzoshira. Sibyo se? Taga imirimo yacu tuzogira gute? Tuzoshira. Ariko bisaba kwigomwa. No kugira gute? No kwitanga. Haleluya. No gushira Imana iteka imbere. Na amagambo atatu. Kugira umutima wo kwitanga harimo amagambo atatu. Ni ukwigomwa, ni ukwitanga, ni ugushira Imana iki iteka. Murimo w'Imana uzugushira imbere, uzugira priorite. Murimo w'Imana uzugira mu priorite, uzugushira imbere kuko ni byiza. Haleluya. Bwana Yesu. Yesu yaravuze, Yesu umwami Yesu muramuzi. Yesu yaravuze ngo umuntu ari mu butumwa bwa Yohana, umuntu nankorera ngo azaza handi, kandi umuntu nankorera datazamuhicuye. Bazagira gute? Atamushima. Maze mwasha. Mu gitabo cy'ubwami watanditse mw'amazina Abeli na Enoki, Aburahamu na Mose, handitswe mw'abahanuzi itumwa cumi n'ebyiri yazina na Jewana. Paulo yandikira Abaroma 12:1 kugeza ku 2. Aha murabizi mwanziki rwandiko rwa Paulo yandikira Abaroma arabwira ngo nuko bene data ngo ndabingiga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu y'ibitabo bizima byera bishimwe n'Imana, kandi ngo ariko kwikorera kwanyu gukwiriye, ngo kandi mwe kwishushanya n'abiki gihe, ngo ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, ngo kuko Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Ndabinginga naje ndabingize mugoro wa none, korera Imana. Yego. Usipoteze bure uokovu wako, chunguza moyo wako, Bwana naita. Dunia inalemewa zambi, ndugu wachana nayo. Haleluya. Bwana asifiwe. Kane nugusobanuka kukigihe cyawe, nukugira umutima wasobanukiwe kuko igihe ufite kidahoraho. Amen. Igihe ufite kitagira gute? Tigihoraho. Mukesho ukiri mutano kwagaza. Haleluya. Wagaza ugenda ukamwasuka ukasa umukumu, uzukunda umukumu uzugora. Ababaye uruguru barabizi. Umukumu ukunda uzugora. Ariko kubera kiri mutoya abakobwa barugurukundo bagaze bayasa. Abakecuru bagaze kuyasa ariko nyiro wo mujana wabe niko wikifuje ucasa ubunyiro zo munani. Tugira gute? Koresha umenya ko kigiye ufite kitagira gute? Kidahoraho. Izo mbaraga ufite ntizihoraho. Ubwo buryo ufite amafaranga ntibuhoraho. Haleluya. Iyo mwanya ufite gukora Imana ibihoraho. Turimo kubona hanze ukunda bari mugenda. Hanze mugenda hanze bamushikanze. Barimo bamushika kamba mukora ngo yego mu gitondo ugenda mu gitondo kirwa mpagaza. Ngoza kora bimwe bazava time hagifite ku mwanya wo gukora Imana. Mumwe mugifite umwanya aho ngaho mukorera nyine. Ariko umuntu akamerwa atoreye akirwa ryamye mu gitanda akazahindukira agahindukira icyo gihe ndaza kwikoresha neza. Tiyo ikoresha neza kwaje ku busozi mwaje kiduraye je hano je gusenga Imana cyangwa ikoresha ikiye kuri Bibiliya. Gusobanuka kuko igihe ufite kidahoraho. Iyo bisobanukiwe bigurisha gukora neza mu gihe cyawe.
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Abaefeso igice cya 5 umurongo wa 15 kugeza kuri 16. Gusenga no gusaba imbaraga z'umwuka wera. 5 no gusenga no gusaba imbaraga z'umwuka wera. Gusenga niki? No gusaba imbaraga z'umwuka wera. Siwezi mimi peke yangu, lakini naomba Mungu washa moto. Haleluya. Siwezi mimi peke yangu. Titwobishobora ndiko wibasha uretse gushobozwa n'umwuka wera w'Imana. Dusaba kubisaba kugira ngo umwuka wera we fasha. Ibi ndavuga ngo umwuka wera nasi ngo azagira gute, azabaginda abagabo. Muzabagabo gira gute kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya no gura kumpera zisi. Umwuka wera, umwuka usaba umwuka wera fasha. Yafasha bene Yesu. Yesu amaze gusenga aravuga ngo niba bishoboka ngo ugira gute wikombe kindengane, ariko umwuka wera araza mwamwongera imbaraga. Agira gute? Mwongera imbaraga. Usenga ikabyihora. Amen. Haleluya. Tubone no musoma no ijambo ry'Imana, nsoma igitabo umwanditsi arambwira Zakarias arambwira ngo gusenga ngo nukubana n'Imana niteka, ngo nukubana n'Imana. Gusenga ngo gusenga ngo ni inzira idufasha kubana n'Imana. Iyo umuntu wasenga uburi kumwe n'Imana, uburi kumwe n'iki? N'Imana. Abataza basenga ati babana n'Imana. Gusenga ngo ni inzira izituma tubana n'Imana, baturana n'Imana. Aho gusenga ni inzira izituma ubana n'Imana, ubana n'Imana rurema. Ya. Amen. Ndeke utanganya kumwana. Numwanya mutoyo. Gusenga no gusaba imbaraga z'umwuka wera bidufasha kugira gute gukorera Imana mu gihe cyacu neza. Niwe udutera imbaraga gukorana umurimo w'Imana. 6 kugira icyerekezo n'ubushake bwo gushimisha Imana. Haleluya. Kugira icyerekezo n'ubushake bwo gushimisha Imana. Kugira icyerekezo ukaba ufite ubuzima bufite icyerekezo. Intego. Kugira intego. Amen. Kugira iki? Intego n'ubushake bwo kunezeza iki Imana. Kavuga ngo nzovuga kugira ngo nezeze Imana. Nzokora kugira ngo nezeze Imana. Nzitwara kugira ngo nezeze Imana. Nzogira gute nzitwara rika kugira ngo nezeze Imana. Nezeze Imana. Ubuzima bunezeze Imana. Haleluya. Ubuzima bwira gute muwanje nzitwararika imbere y'abana n'umugore kugira ngo nezeze Imana. Imbere y'umugore wanje nzitwararika, imbere mu ikarisa nzitwararika, umwana nzitwararika kugira ngo nezeze Imana. Kugira icyerekezo n'ubushake bwo kunezeza Imana. Ukabigira intego, ukabonga iminsi yaje. Ntago nzi iminsi sigaje mpumeka. Ariko iyo yose ndizafu ubusa, iminsi yaje ndizafu ubusa. Kuba umunsi wano nugira icyerekezo, gira intego. Kandi intego nta yindi ni ukuba mu buzima bunezeza Imana, gushimisha Imana. Amen. Haleluya. Tugira gute dushimisha Imana. Gole mikolo misha tusimise rurema tube nguyo mawendo rokasi. Gole mikolo misha tusimise rurema tube nguyo Tukole mikolo misha Ai tusimise rurema tube nguyo mawendo rokasi. Gole mikolo misha tusimise rurema mawe dorokasi. Timerega Mary de la Force. Gola mikolo mi Aiwe tusimise rurema we tube nguo mawe dorokasi. Dorokasi mukazi muguma mukozi wa rurema wayaokera aligweti mutima golukundo nemikola miza mawe dorokasi. anayambika Ifufi anaya tundembewe dorokasi mawe orukundo we. Imana cyuhiro Ina Imana cyuhiro kisakuta kugira icyerekezo pipika ushimisha Imana.
wagenda wirwa Kamega, wirwa wagenda Eldoret gucuruza ugacuruza aho neza Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wadoda ukazododa aho neza Imana. Wacuruza ibitengo curuza ibirayi. Tukala mikolani. Ai, dusimize nulebawe. Tubemuwe. Mawe dorokasi. Nitipa. Toki sakuta labani. Amen. Jine toke de groba. Turangize kuba mu bumwe bw'abera. Kuba mu bumwe na bwera. Ukunda kuba mwe n'abandi. Ukunda yinita. Kuba ubumwe n'abera. Kuba umwe n'abera. Gukunda ubumwe. Kwitandukanya n'amacakubiri. Kutagira amacakubiri. Paulo yaravuze umuntu wese atekeza ko mugenzi wagira gute amuruta. Ngo ntimwakora ikintu cyose kwiregira gute kwireba ibice. Ahubwo mukora ikintu gute ntimwakora ikintu cyose kwirema ibice. Amen. Ukuzuca ibice biri mu matorero ibice biri mu miryango Zarakomeye. ibice umuryango bamwe mu gutura undi yovugana n'abene undi yogira gute n'abene wabo undi yogira gute ibice mu itorero hari abafana bamwe ngo bamwe bafana uyu pasiteri abandi bafana uyu pasiteri ngo bamwe bafana uyu president abandi bafana abakondikiteri abandi bafana uyu nguyu bafana ibice timukagira icyo gukora cyose kwirema ibice. Ego umwuka w'ubugome umwuka w'amacakubiri uzowikora mu izina rya Yesu muri wewe uzutakisa ko abantu bose bagira gute bakuruta. Twasomye ijambo ry'Imana ndarangije ndavuze ngo kwiriye gukora umurimo w'Uwantumye hakiri kuma ugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha. Twavuze ngo ubwire goba urupfu ubwire iza mpamvu zose utagifite gukora Imana imbaraga nkeya ubutunzi bukeya ubwire Yesu yoga ariko kwiriye gukora umurimo w'Uwantumye hakiri gute hakiri kuma ugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora Imana gute uraryamye urasinziriye uracecetse nta mwete wo gushaka Imana kumenyana n'Imana. Haguruka uve muri izo ngizo tekenge Satani yagushizemo. Haguruka fata icyemezo kandi twavuze ko inyuma cya Satani ikuru no kubwira umuntu kuzihanisha utangire none ndo wacu ubwo ejo n'ahandi abandi mwaka ijambo ry'Imana.